Non-stop poslušam navodila, bodi realno na tleh, najdi nekaj si od 7 do 3. Jaz pa ne bom se spremenila, samo zato, da bom komu všeč. Le priznaj, nikdar ne bo ti prav, a mi ne bo nikoli žal. Na živce grejo mi pravila, kaj naj oblečem, kam grem, kaj spodobi se in česa ne smem. Misliš, da sem s poti zavila?